Jour le 11 turi uyu munsi ku itariki 11 décembre 2025 ukwezi kwa 12 le jeudi. 2025 kuwa kane. Nous sommes à Uvira. Turi muri Uvira. L'AFC, l'armée révolutionnaire congolaise, AFC Armée révolutionnaire du Congo est à Uvira. iri muri Uvira. Regardez le port Murebe icyambu Kalundu. cya Kalundu. Ça c'est le port de Iki ni icyambu cyitwa Kalundu. Kalundu. Nous sommes ici Turi hano au port de Kalundu. ku cyambu cya Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Nasuye icyambu cya Kalundu. Merci beaucoup. Donc nous sommes venus pour Murakoze cyane. Turi hano libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec les Wazalendo et avec le bari bararembejwe n'abazarendo abacanco FDLR et Fardc qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces twabohoye ahangaha. et tout le monde a fui, et les Burundais et les Fardc, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Twabirukanye murakoze. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwerugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi ibigabanyajyugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo Fdnb izindutse ikomeza kugaba ibitero bikomeye ku birindiro za 23 ndetse na MRDP twirwaneho mu misozi itandukanye ya Minembwe ndetse na Bijombo. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse bikanemezwa ko Uburundi bwongeye gusubizwa abasirikare babwo batsindiwe mu gisagara cya Uvira, aho hari bamwe bamaze kwabutswa, ariko kuri ubu ibitero byo biracyakomeje kubasigaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Turaza kubabwira ibijyanye na Joint Tactical Task Force ya Fdnb ikomeje guteza ibibazo bikomeye mu bice bitandukanye. Turareba rero offensive defensive operation kuko ro bigaragara. Tureba ibijyanye na preemptive strike ndetse na preemptive defensive operation mu bice bitandukanye kuko ro bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa. Intelligence and Reconnaissance Unity za Fdnb zimaze iminsi zikora mu misozi itandukanye za Minembwe, babonye ndetse bagaragaza ko 23 nayo iri kongera abasirikare, ibyongeye gusubiza urugamba rububisi. Imirwano ikomeye ikaba yongeye guca ibintu. Turaza kureba rero ibijyanye na considerated position za M23 ziri ku misozi yitwa Mugaja, ayitwa Kashadu. Turebe kandi bijyanye na MRDP aho rero ikomeje kugenda ikora forwarding operating bases. Turebe kandi bijyanye n'uburyo bari gukoresha za supply routes ziri mu Bijombo nyuma y'uko ari gushaka kugana mu bice bya Minembwe. Kuri ubu rero bari gukoresha za heavy machine guns, ndetse kuri ubu hari n'abandi ba commanders bakomeje kugenda bakora ibikorwa bidasanzwe muri defensive preparation. Turazira kureba uko byifashe mu gitondo aho bivugwa ndetse binemezwa ko kuva ku isaha 11 n'igice za mu gitondo hari commander yari yatangiye gutanga amabwiriza y'ibigomba gukorwa ahitwa Mabanda Mukoma mu gice gikomeje kugenda kigaragara ko aricyo General de Commandement de la Opération nkuko ro bikomeje kugenda bigaragara. Turareba uko twirwaneho ihagaze mu buryo bwa defensive et protective operation. Turebe uko ibintu bikomeje kugenda bimera, ndetse turebe na mission statement. Turebe uko ibintu bikomeje kugenda bikorwa ndetse nuko urujya n'uruza ruhagaze. Turebe rules of engagement. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na Premier Brigade de Infantry. Turebe kandi Second Commander Recon Battalion yazanwe. Turebe kandi na Terrorist Support Unity Fdnb yamaze gupanga muri ibi bice. Bisa naho rero bongeye gusubiza ibijyanye n'imirwano irudubi nyuma yo kwari amazi iminsi hagaragara ituze ndetse n'amahoro muri ibi bice. Ni muzero turebe kandi ibijyanye n'ibikomeje
kugenda bikorwa, aho rero kuri ubu bakomeje kugenda bakora ibijyanye no kuba barwana mu buryo budasanzwe. Hagati aho rero mu yandi makuru turaza kubabwira ibiri kugenda bitangazwa, aho rero ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zirenga 20,000 dushingiye ku tangajwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wagaragaje ibimaze iminsi bibera burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyo yagerageje gukora kugira ngo bikemuke. Turaza kandi no kubabwira ibiri kugenda bigaragara, aho amakuru agaragaza uburyo ki M23 ikomeje kugenda iyobora igisagara cya Uvira, aho biteganyijwe ko mu masaha ari imbere bari buze no gushyiraho umuyobozi w'aka gace. Ni muze rero tubane kuri iyi page ikomeye amakuru atosoye yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ngaha rero tuzobere kubashyikiriza amakuru kuri kandi yizewe. Ngwino rero tubane turabe ibiri kugenda biba over mu bice bitandukanye muri quartier zitandukanye. Hazindutse humvikanamo urusasu bijyanye nuko Fardc na Fdnb maze iminsi igaragara ko igishaka kurwana mu buryo budasanzwe. Bihagaze gute, biri kugenda gute, uraza gusobanukirwa wumve biri kugenda biba ndetse nuko bihagaze kugeza ubu ngubu. Ukande sabone kandi uve ahandi bakubeshyaga, uze ngaha twe tubashyikiriza amakuru y'ukuri kandi adafite aho abogamiye. Ni mu gitondo cya kare mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, igihu cyuje mu kirere mu bice byo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Minembwe kuri iri genekerezo rya 12 Kigarama 2025 mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo yekumvikana inkubiri urusaku rw'indege z'intambara n'urusaku rwinshi rw'imbunda ziremereye. Ubutumwa bwabanje gutangwa n'inzego za gisirikare za Fdnb bagaragaza ko n'ubundi bagikomeje guhangana bikomeye mu misozi ya Minembwe ndetse na Bijombo. Nk'uko bigaragara Fdnb kuri ubu rero ikaba imaze iminsi igenzura igice gitandukanye bibi n'ahangaha, ibyatumye ku isaha 11:45 za mu gitondo hatangwa itegeko ryo gutangira offensive defensive operation. Nk'uko rero bigaragara ibiro bikaba zakozwe mu buryo bwifashishwa mu rwego rwo gukumira igitero, aho batangije icyo bita preemptive strike, n'uburyo bwifashishwa mu rwego rwo gukumira igitero gikomeye giteganyijwe ku wundi mutwe wa gisirikare cyangwa itsinda riyobowe n'imitwe yitwaje intwaro, aho igihugu gifatiye mbere mu rwego rwo kurengera imbibi zacyo n'umutekano w'abaturage. Ahagana ku isaha 12 za mu gitondo, intelligence reconnaissance units FDNB zari zimaze iminsi zikorera mu misozi yo hejuru ya Minembwe zabonye ibindi bimenyetso by'uko M23 MRDP yari imaze nayo gutera imbere igenda yagura ibirindiro bikomeye. Ibyagaragaye muri reconnaissance report yatanzwe harimo considerated positions M23 zari ziri ku misozi yitwa Mugaja, ahitwa Kashadu. MRDP forwarding operating base mu misozi ya Rurambo. Hari kandi supply routes zakoreshwaga mu buryo buhoraho muri Bijombo z'icya mu gace ka Minembwe. Habonetse kandi heavy machine guns zirimo za PM zada SDH 12.7 mm ndetse n'intwaro ziremereye nibyo byari biri gukoreshwa. Habonetse kandi command and control nodes abarwanyi bakusanyaga amakuru ajyanye n'ibiri kugenda biba. Iro bikaba bibaye Fdnb ikaba rero isitangiza urugamba rukomeye mu gitondo. Rero ibintu byahinduye isura, aho rero kugeza ubu bivuga ko high command of operation Fdnb yabahuriye mu birindiro by'agateganyo biri ahitwa Mabanda Mukoma mu gice bikomeje kugenda bigaragara ko kiri kuberamo imirwano ikomeye. Iri ni izina rero rikomeje kugenda rigaragara ko riri gukoreshwa cyane bijyanye nuko bavuga ko bashaka neutraliza imbaraga za M23 MRDP muri ibi bice byose. Rero nibikomeje kugenda bituma imirwano irushaho kugenda ikara kandi gakomera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko rero bivugwa kandi bigaragara mu ntangiriro z'iyo operation, intelligence reconnaissance units za Fdnb zari zimaze iminsi zitanga raporo zigaragaza ko M23 ndetse na MRDP bari mu misozi ya Minembwe, Mugaja na Rurambo. Ibyashoboraga rero kuba byabangamira gahunda y'igisirikare cy'u Burundi. Nk'uko rero bigaragara kandi
bikomeje kugenda bivugwa. Amakuru aragaragaza uko urugamba rukomeye rukomeje kugenda rumera ndetse nuko abo bahanga bakomeje kugenda bitwara. M23 nayo ikomeje kugenda igaragaza uko ibintu bihagaze ndetse ikavuga itazakomeza kwihanganira iyi myitwarire y'abasirikare b'u Burundi nkuko rero bakomeje kugenda babigaragaza kandi bakagenda bavuga ibiri kugenda bijya mbere. Baravuga kandi bagahamya ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwitwara mu buryo batigeze batekereza. Akora hari no kumutwa w'FC uri gutangaza ko hari abasirikare b'u Burundi bakishe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba bubuye ibitero ku banyekongo by'umwihariko ku bwoko bw'abatutsi batuye mu Minembwe nkuko babigaragaza. Ni byatangajwe kandi binemezwa n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Laurence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane. Yavuze ko mu gihe abasirikare benshi Burundi bamaze gusubira mu gihugu cyabo, imwe mu mitwe y'izo ngabo zo mu mahanga yishe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ikomeje kwanga kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo habayeho kuzisaba kenshi ko zabikora kubw'inyungu yo kugarura amahoro mu karere. Kanyuka yavuze ko mu masaha ya mu gitondo guhera ku wa kane kwigenekerezo rya 11 Kigarama 2025 ingabo z'u Burundi zahishemo kwihisha muri Kivu y'Amajyepfo zasubukuye mu buryo bw'agashinyaguro, urugomo ndetse n'ubugome bukabije bw'ibitero by'ubwicanyi byibasiye abaturage b'abatutsi n'abanyamurenge mu bice vya Minembwe nkuko abigaragaza. Ni bitero byagabwe hakoresheje imbunda ziremereye bitana abaturage benshi b'inzirakarengane nkuko bivuga ndetse bituma ako gace kagwa mu bibazo bikomeye by'ubutabazi bwihuse nkuko rero bigaragara. AFC ikaba yaramoneyeho kwamagana biriya bitero by'ubugizi bwa nabi. Yashimangiye ko bigamije kurimbura abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere kwibutsa ko kurengera civil ari ihame ryibanze kandi ritavogerwa kandi ko igitero cyose kigamije kugira n'abaturage b'inzirakarengane kigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi nkuko abigaragaza. Uyu mutwe washingiye uvuga ko utazigera wemera kwihanganira ko abaturage bakomeza kugenda barenganwa ndetse avuga ko bagomba gushakira hamwe amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Yongeye kandi gusaba leta y'u Burundi gucyura ako kanya ingabo zabo zifite abarwanyi muri ibi bice. Ariko hagati aho rero nubwo imirwano ikomeje, hari ibindi bikorwa byo bikomeje kugenda bikorwa aho ingabo z'u Burundi rero zatsinzwe urugamba muri Kivu y'Amajyepfo zasuye iwabo kugeza ku mugoroba wo ku itariki ya 10 zinyuze ku mupaka wa Kavimvira nkuko rero bivugwa uko bizagiye bigirwamo uruhare na AFC. Abahaye amakuru radio Okapi yakurikiranye iby'aya makuru iravuga ko uruhande rwa Uvira ni Bujumbura bavuze ko babonye imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi bambuka banyuze ku mupaka wa Kavimvira barataha. Uyu mupaka kuri ubu rero ukaba wamaze kuba wafungwa nkuko rero leta y'u Burundi yabikoze ndetse n'abariyo babihamya bakagaragaza ko urujya n'uruza rwahagaze kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025. Umupaka wa Kavimvira ku ruhande rwa leta ya Kongo wagenzurwaga na AFC ndetse niyo yafashe aba basirikare ibafasha gutaha. Aba basirikare rero bari bavuye ku rugamba aho bari mu kibaya cya Rusizi no mu misozi itandukanye aho barwanaga bafatanyije n'ingabo za Fardc Wazalendo na Fdnb bagangana na AFC. Abatanga amakuru babwira Radio Okapi ko ingabo z'u Burundi zasubiye iwabo n'ibikoresho byazo. Gusa rero ambasaderi w'u Burundi muri Kongo yakanya amakuru yo gutaha kwizi ingabo. U Burundi bwari bufite ingabo zirenga 20 nkuko byemejwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agaragaza ibiri kugenda biba. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kurenga 20,000. Umukuru w'igihugu yabitangaje ku munsi w'ejo kuwa kane kwigenekerezo rya 11 Kigarama 2025 ubwo yari amaze kwakira indahiro y'abayobozi baherukaga kwinjira muri guverinoma ya Dr. Charles Murigande, harimo Dr. Charles Murigande baheruka kugirwa mu senateri ndetse n'abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire. Perezida Paul Kagame yakomoje ku masezerano y'amahoro u Rwanda rurika gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imirwano ikomeje kubera mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. N'amasezerano avuga ko adafite aho ahuriye n'iriya mirwano kuko yashyizweho umukono
mu gihe imirwano isanzwe iriho ni imirwano rero y'umutwe wa AFC uhanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu misozi itandukanye yo muri Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru. Umukuru w'igihugu akomoza kuri izo ngabo yavuze ko zinjiye muri Kongo Kinshasa muri 2023 bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba woherezaga ingabo zawo mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano. Yavuze ko nubwo leta ko yirukanye izo ngabo izishinja kwanga kujya mu mirwano na AFC, byabaye ngombwa ko isaba iz'u Burundi kuhaguma, ndetse iki gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda gitangira no kohereza izindi ngabo nyinshi muri Kivu y'amajyaruguru. Perezida Paul Kagame yavuze ko nubwo yamenyaga ayo makuru yahamagaye kuri telefoni Perezida Evariste Ndayishimiye akamubaza impamvu Burundi bwari bwohereje ku bwinshi ngabo muri Kivu y'amajyaruguru, undi bikarangira ahisemo kumubeshya. Ati, nafashe telefoni mpamagara Perezida Burundi Ndayishimiye ndamubaza nti ingabo ziri mu butumwa bwa East African Community mu burasirazuba bwa Kongo ko bazirukanye Burundi bugasigara hakaba hakiri kuza iza SADC, Burundi bwagiye muri SADC. Ati, oya mwasigaye se kubera kuko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko yabibasabye ari inshuti niki. Perezida Paul Kagame yagira ati, narongeye ndamubwira nti ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera kandi zijya mu majyaruguru yacu Minembwe na Uvira biri mu majyepfo mu majyaruguru, murajya gukora iki? Zagoma na za Rucuru murajyanwayo n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho hantu? Ndamubwira ati, hari ababimbwira ariko nanjye nababibonye kuko bampaye ibimenyetso ariko ntabwo nari kubyemera ntabanje kubaza wowe ubwawe ngo unumve ibyo umbwira. Perezida icyo gihe rero yasubije Perezida Paul Kagame ko wamubwiye ibyo yamubeshye ko ntangabo Burundi bwari bufite muri Kivu y'amajyaruguru. Perezida Paul Kagame yavuze ko igitangaje ari uko hadaciye kabiri abasirikare Burundi batangiye gufatirwa ku rugamba gusa nabwo igihugu cyabo kikabihakana. Yavuze ukuri ku ngabo z'Uburundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zirenga 20,000. Ati, ibihumbi by'abarundi biri muri Uvira bari bari mu ibyo bice za Minembwe, bageza Kremi, bagiye Kinju, bagiye Warikare, bageza Kisangani, bafite 20,000 by'abasirikare. Perezida Paul Kagame yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi zikomeje gukorera ubwicanyi abatuye mu Minembwe zikoresheje imbunda ziremereye na za drone, kibabaje amahanga girirwa yibasira u Rwanda nkuko rero bimaze igihe bigaragara. Nitangajwe na Perezida Paul Kagame kubikomeje kugenda bigaragara kuri ubu rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko Burundi bukomeje kwijandika bikomeye muri iyi mirwano nkuko rero bikomeje kugenda bivugwa kandi bikomeje kugenda bigaragara. Kuri ubu imyitwarire ntihagaze neza, aho umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda wungirije wa Repubulika y'u Rwanda wa Guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ku itariki ya 11 Kigarama 2025 yamaganye imvugo y'uwari uhagarariye mu muryango wa Afurika y'Ubumwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza niba atumva ibibazo biri muri aka karere akwiye kugenda nkuko rero bivuga. Umuyobozi w'intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Nicolas Langamintinez yarangije ubutumwa bwe imyaka 2 muri iki gihugu. Kuri uyu wa kane yasezeye kuri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibiganiro bagiranye mu ngoro ya Perezida izwi nka Palais de la Nation. Avuga ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, Nicolas Belanga Martinez yagize ati, nizera ko amahanga ari inyuma yanyu, u Rwanda ruragenda rutakaza urwitwazo rw'ibikorwa byarwo kuri tere. Ubu amasezerano y'I Washington yashyizweho ni ngombwa ko umwishingizi warwo agira uruhare mu kuhatira kuyubahiriza. Akaba rero yagaragaje mu gusubiza amagambo y'umudiplomate umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagize ati, ntabwo guverinoma ya Kongo ihora ikwirakwiza ibinyoma gusa, ahubwo Perezida arasaba n'abandi nk'uyu mudiplomate babeshya mu izina rye. Yakomeje agira ati, amasezerano y'I Washington afite abayashyizeho umukono, u Rwanda na Kongo byose bisabwa kubahiriza niba uyuhagarariye European Union asobanukiwe iki kibazo nkuko n'u Rwanda rugisobanura. Ngo ibitari ibyo uyu mugabo ntiyubashye abanyekongo cyangwa se abanyarwanda, kandi Afrika imeze neza
adahari ni byiza ko agenda. N'ubutumwa rero bwatanzwe na Yolande Macron agaragaza ko bizavugwa n'uyu mugabo nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero amakuru ahari akaba rero avuga ko abayobozi bane mu gisirikare cy'u Burundi baherutse kujya kuganira na AFC nk'uko amakuru dufite yibanga abigaragaza. Ibiganiro byabereye mu gace ka Ruvunge gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko mu mirwano imaze iminsi ice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo yafatiwemo abasirikare benshi b'u Burundi barimo n'ufite ipeti rya koloneli nk'uko amakuru ahari abigaragaza. Umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka avuga ko uyu mutwe witeguye guha Uburundi abasirikare wababwo wafashe mpiri. Ati kuri ubu abarwanyi b'abarundi bafashwe cyangwa bakiri mu mirwano turabizeza ko bazitabwaho mu mutekano usesuye ndetse bagashyikirizwa abayobozi b'igihugu cyabo hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Amakuru avuga ko ubwo abayobozi b'abarundi bahuriraga na AFC bayisabye gufungura inzira y'ubutabazi yemerera izindi ngabo z'u Burundi zahize misozi miremire by'umwihariko mu gace ka Remera gutaha banyuze ku mupaka w'u Burundi. Izo ngabo zabuze inzira zicamo ngo zisubire mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko mu cyumweru giheze AFC yigarura uduce turimo Rubarika, Mitimbiri, Katogota, Ruvungi, Bwegera na Sange aho ingabo z'u Burundi zimaze igihe zirwanira. Amakuru kandi arakomeza avuga ko nyuma y'uko AFC yigarura umujyi wa Uvira abasirikare benshi b'abarundi bari basanzwe bakoresha uyu mujyi nk'inzira bahisemo guhunga berekeza mu duce twitwa Marimba, Mugeti, Kirungu, Rubunga n'ahitwa Muramza ariko bafite ibyago byo gufatirwa muri iri curaburindi. Andi makuru atangwa n'abasirikare aravuga ko ingabo ziri ahitwa Imikarati, Uwezero, Rurenge, Bibokoboko n'ahandi zatangiye gutekereza kwambuka zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zigere i Rumonge mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Burundi banyuze Ibaraka n'ahitwa Mboko. Kuri ubu AFC rero ibyo isaba Uburundi imbere yo kubashyikiriza abasirikare babwo harimo guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gucyura ingabo zabwo zose zikava ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ni no kuro dusoje banywanyi ngaha tubashyikiriza amakuru dosoje barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'abakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.